Mutongoi TV. Ndini wa Twitter ni @Mutongoi TV, KE @Erastus Kithuku, na ndini wa mtandao wa YouTube ni Mutongoi TV Official. Na tuyambia ni kana andu eli alani Victoria Musyoka na Kioko Musyoka kuma utweni wa Sianthi Kangundo kauntini ya Masaku na alama atiwe ni asimo na mo ene mema mutha memwanya ni maende kwisila maumu na kukulia utethio. Victoria akwatiwe ni thina wa muongo vala utatonya kuungama kana kutembea na ilovia ile nengawe ala mena thina ta u we ndane ngawe na ke mwana inya Kioko metho make ni mathile vinya na mayona otondu boni mutesia ukwelesya ni kana a eli ni mekite kithito kumantha undu wa kwika valama kuna viasala wa kuthosya mavyama mwako indi uya uwo wimanenga kana no manenga ivinda yumu. Vinya uthukumi umana na mamutha maseo na mwalame na mamutha memwanya metheo maenda kuthukuma tandu alangi utuine wa Sianthi nitwavika kwa Musyoka uone Victoria Muteo na mwana inya wake Albanas Kioko alame na mamutha memwanya na matiwe na seimo indi no meka undu kwikwatia kindu cha kwikethio wenyu na vyo thina nyena sewe ni omuima one sota siana ila ingi na ndivika kwa miaka 10 yona kwatiwe ni thina wa muongo wa mbio kwalia nitwatembea ngio masibitali ndo manikaisa ukina thina na thine twivika miaka 10 ndithela iwo yunesie kwithiwa pa muongo paina wimbu wa ivo niwo nambiye uitiende after neck operation niwo yunethiwe ndatonya tembea. Victoria ndatonya kuungama kana kutembea utandu alangi indi ilovia ila inengawe alame na mamutha memwanya ndaikwata na yu ekulia tongo imatonya kulikila kati na kusisya veki watanika na ilovia isieke omuvikia. No nasi mathina twina mathina maingi nundu ona mbesa ila sinengawa walemavu ndikwata na ndisi undu kwekiwe nundu inakwata na kuma yuna ko kwata no nasi mathina maisha ya mambo meiye muno nundu no sioka aikandethia kwa uno ni kulie onthe ala mosikanite na kindu tu makatwelesya icha ukiende taendeiye nundu mbesa isu pe andu aingi yu matakwata utethio su ni ngulia viongozi onthe malikile kenda tutona itha tutetheka. Wiola matetha se otho sema via no vikie na ukwama kwa kukosa athoima mavia ona ingi kukosa ilovia sia kukilia uya batatoneka nela mavia pengine mbeza sia pantho kula ikauma mavia matakuitwe petha thina nundu ona ta ya watitha ki tikekalavu titembe netina na kwanda kwatite bandu ndona ukwataga wilona kamwe ni tha challenge kinene muno nundu no ni kaleu siana ni sienda aju kethia riu ni binda ni tha ona kwambitikilite ibinda ne zomo muno. Ona uyovo andu nimetheo na maoni maingi kuonanya aele kwitia utethio ondu la utonya kumavingisa nthini wa kuelesya mathina mo andu onthe mai ti alama tomo kuononesa kwa uwa muno withia amonela oila twetha tuthena mbesa cia sibitali angi ni mona membi twetha mbesa tuitethie kana tuike o maundu maitu lakini ngaiwe no atutethasya umanthi wa vata kwa kukitana na maumu ma kemikalile na kwiyukilia maundu ni alangi Kioko no lazimika kutethia mawia kivathukanyo kenda gukwata o kindu andu umunthi no matethia mawia ala mekuo ekasu methaa mathenda ma maobisi mundu ethe amini undu uilie na ite nanu maitethia mawia ala mekuo tie kai kwa Sianthi za itu ndiwia na kwa ninyo mwe ndenda kuthukuma wiola wivo nyithukuma mawia mena bina kwima o kusimba koko na moko makwa na ndie nendi na kiu challenge kinene muno mundu ula wonthe wene nthi onake ndaile ithonda tethio wiola utona utethia. Diripotia Mutongoi TV kuma utuini wa Sianthi.
Tuigwate kana hasuni makwithiwa maitetheka tuisonga na mbere kana governor wa kaunti ya Masaku Dr. Alfred Mutua ni wakulia akenya mavingo kemetho na mayumano na mituo ya kunyuva atongo ikwianana na misingi ya kimbai. Mutua ni wasi avai mundu watu mavalua asewe mbaini na vala waweta mituo ya kunyuva atongo ikwianana na mbai ni tumitwe ucha wongeleka va Kenya. Tunapangwa kikabila. Unapigia mtu wako kabila yako, alafu baadaye uko na maskini. Wale wampigia kabila yao kura, umempigia mtu wako kura, unasema huyu ni wetu, unampigia kura, kesho yake uko nyumbani hauna kazi. Tufunguke macho bana. Hakuna mtu anatuma postcard anasema azaliwe Mkamba, Mjaluo, Mkikuyu, Meru, Mluya. Sisi wote ni Wakenya. Tunapowashangilia Wakenya wanapokimbia pale au wanaposhinda shahada kule Olympic, atulizi ni kabila gani? Sisi wote ni Wakenya. Kwa hivyo mpangilio wa kabila tuachane nayo. Hiyo tulipatiwa na wakoloni ndio turudishe nyuma. Unajua hata Obama angekuwa Mkenya angeulizwa ni kabila gani? Unaleta kina nani hapa? So it's ridiculous. Let's stop this tribalism as young people in this country. Tuchague kiongozi ambaye yuko na track record na kiongozi ambaye ataweza kutuinua maisha yetu tukiwa hai tuweze kusonga mbele. Nimeona yale Raila Odinga amekuwa akichapisha sana kuhusu maoni yake, nikaona ameanza kushika mifumo ya maendeleo chap ya hali ya manufacturing na kupatia vijana kazi na industrialization. Hapo ndio tunaenda, kwa sababu at the end of the day ufanye kazi upate riziki yako. Finally, kuna watu wengine wanapenda saa zote kutumia kabila zao ili kupanda cheo, kutoroka, kufanya hivi ati ndio waitwe raising their stake. Nilikuwa naongea na Oburu Odinga pale, niambia raising their stake. Raila Odinga, I want to tell you that you will be able to work with all leaders in this country. I'll work with Uhuru Kenyatta, I'll work with Raila, I'll work with everybody here for the sake of our people. Watu wanaotaka kwenda waende, wala wanabakia, tunafanya kazi pamoja. Tuitiana na Mauvoo kwenye kaunti ya Masaku tuithima kuweni ni kana kamisa na wa kaunti Su Mohamed Maalim ni waumya wetano kwa asii na alimu maikethie ni masuvia siana na mwisho wa corona kavina kaisi okete maskuluni otondo Caleb Chalo ukuelesya okavinani kau Maalim ni wasi kilungu cha iyana yolua iyana cha amanyiwa alamaneki mutiani wa KCPE mwaka muthelu ni meuthi maskuluni ma sekondari. Miao na miamulo kuatiwa miao ene nzia ya kwesoviana na ikuwa ya corona ni kwitha tulino twa corona tuyovaa na yusiana isiokie sukulu ni vinda ya kila mundu kwitha emetho kuma valave ya sei kufikia valave ya alimu na siana ila si masukuluni. Serikali ndile elie kanda kwekithia kana siana ila si masukuluni ni siate ya miamulo ya kwekithia kana nenzo na une wasia munene kuma maofisini ma kamishna Maalim va kaunti ya Makueni ndene wonena nyawa imwe kwa imwe na kisese cha Mutongoi TV. Tangu jana wakati ufunguzi wa shule zimeanza, tumeweza kuwasiliana na machiefs wetu kupitia kwa deputy county commissioners na assistant county commissioners, na msimamo wa serikali ni kuhakikisha ile agizo ya Mheshimiwa Rais na zile masharti ya Wizara ya Afya zimetekelezwa vilivyo. Kuyana na county commissioner Maalim ni kana tia ene serikali yeyo kaja ile ne kwekethia kana siana nenzo veku ende ne kana nginya sei maletetha memo Stalin wambe kwekethia usoveku wa siana hii ila si masukuluni. Tunawauliza wazazi bado wanastahili kusaidia shule zetu. Isiwe kila jambo tunasema hayo ni jukumu ya serikali. Sisi pia watoto tumewazaa na tuna jukumu. Bali na serikali kutekeleza jukumu zake, wazazi pia ujue uko na nafasi ya kusaidia, hasa wakati huu ambaye tunapambana na mambo ya hili janga ya COVID-19 ama coronavirus. Na yu vewia we kumbo ya kana ila tumita fourth wave ya wa corona kamishna Maalim nunu wetakana kuyali tonya akiwa maskuluni. Tuendelee kusaidia wakati huu, hasa wakati wa kiangazi. We need a lot of water in our schools. Tunahitaji maji kwa wingi. Na shule nyingi huwa zinategemea ile tunasema kuhifadhi maji kutoka
ile tunasema roof catchment. Na wakati huu hatujapata mvua ya kutosha, kwa hivyo kuna kiangazi, tatizo ya maji pale kumeshuhudiwa. Ndio ile report nimepata kutoka machiefs wetu kutoka kila sehemu ya county. Kakavindane kama chief county neno ya Makueni mana tambo kama sukulu ni kwekevya umbani wa sukulu kwisiana tulino twaikuwa yemo isyo ya corona. Mutongo TV kumafahamu ofisini ma county commissioner wote county ya Makueni Vilingi wa Mauvoo reportia neta wa Caleb Chalo wa Mutonga. Saa muonza na ndatika 13 ni muvyano ndo akwikala mitambo ni ya Mutongo TV ngwatanio ya mukamba tukadhiva asani nzio kitheti na Mauvoo mbeange nthini wa Vilingi wa Mauvoo. Mukamba aisie ngundi yambe niyo kau indi nisia wetina neka vila niambia wengi mukamba ni wisi siya kusandongoi inyusa muluo yu vaiku nyo muluo nondo Vilingi ni wabubwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV ngwatanio ya mukamba ni twavika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia na nima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kila ndwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siya kisuani nginya musini munene wa Kenya lovi kitambasie kwata iki lalawa nondo wao ni wenyu wa Mauvoo ni wa thela itina wa Vilingi kuvuvwa yu we makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio evina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika vayenzia ngaliko sionthe uvana utumika muthiani wa lelu kuonania kana ngali sionthe iyitikilitio kuvita. Nditona kusia chama chawe paketiko ndumekwenda kwika nundu wetho wiola twakunie wonthe na twatwethesia umunene mupaka twika deputy wa Raila wetho wiosu wonthe ndukuonekana kwamba kuma chamani kitu tukathi kingi tukulitwe na kamba yivo usunondu mundu tia ngai. Ningosa simu naku lakini ndambete osa simu naku niwe sineko gangalika mindo galika libutio ba matako nangelika ndini na alika mutumionge natambatite u yake lingoloba anaumia ba una atia subia mundu mukana ake atondelela libuti yebinga twambata weju niwe siba uba nyunge tondo ndetine mwanenyu ni tiwe mundu muko mwaga akatata ungone yake twe bana bibi negwake beza na tavu palesa libuti. Watasikiza tune ya lift tuma SMS waandikite skiza no yatise namba 533 noti ile inya 5 na uituma kwa nyanya imwe. Saa muonza na ndatika 10 na muonza kalivu ingi niende na kumanyithia
Esililua eli mauani wa mutandithia kuma nthi ya Netherlands Herman Ruahast na musungi wake Ivan Bokoro ni maende kusiwa kolokoloni kwa mithenya miongo ili na imwe kunenga maofisa ma volisi kana makwika ukunikili wa mama DCI maminukilili ukunikili uwani wa Herman na ula waiwe ena ukuwa miaka miongo 5 na Bokoro ula nake wena ukuwa miaka miongo 23 watwaiwe musi kwa mutandithia ukisioni cha Shanzu kauntini ya Mombasa kwe matuku ana mwai wa thanthatu mwaka huu. Esililua eli na alamoko na nuna kiku kia Kitonga na mukuni wa biashara Herman Ruwenhost kuma nzi ya Uingereza wa miaka 55 na musungi wake Evan Bokoro wa miaka 23 ni makuende ya kusiwa ni volisi kwa kilungu kia mithenya 21 ni kana ukunikili wende na kutoa iswa. Kiku kia LA kia toa iswa musi kwa Kitonga kiunga likosia Shanzu matuku ana mamoi wa thanthatu mwaka huu. Timothy Omondi ula wina miaka 22 na Masi Masika ula wina miaka 33 maisililwa kumuwa Ruwenhost nyumbani kwake kisioni kia Shanzu kauntini ya Mombasa. Kuyanana na ofisa wa kwika ukunikili Ruben Mwaneki niwa wetakana eli atamana kwa atikanie kula manevithite nyumbani ila ikuweto tainaki wemetoke kithekani kia kuthoa. Pia angependa kupata fingerprint kutoka kwenu na kuzidhibitisha sababu aliweza kufanya hivyo kutoka wakati ambao tumekamata hadi kupata yale maafikiano ya uuzaji wa shamba hizo. Correct position. Ayalesia mbewa magistrate munene wa koti wa Shanzu David Odhiambo mwaneki ni walesia koti kana no maende na kwika ukunikili ni kana kumanya kana mbesa ila LA mana atumiye kuthoa kithekana kwa kanyumba esu kana mang'ei nyumbani ya mututia kavindani kala matwa esi kiko kiu nake ofisa wa kwika ukunikili wa uwani ni wawetakana kimanza kia mbesa ila itesikie utalo wasio ila ni sia Kenya na kuma nzisianza ni siang'ewe kuma nyumbani esu aiwetakana miyomba ina ila yatumikie kutoa esi kiko kiu taiku isililwa tayavithiwe ni Timothy Omondi itina wa kutoa esi uwani wa Kitonga kiu na musungi wake. Mimi naogopa kupigwa. Kupigwa na nani? Nimetishiwa huko kwa gari waona. Sana naogopa. Kama ni ukweli itakuwa ya mwisho, hakuna mtu atakutishia sasa. Sawa. Kwa namba tu weke mahali Kuyana na maofisa ma volisi ni kana kavindani kala mana eke yembeni LA galikoni sia kiembeni ni mana akwatiye isasi mbengo siatu ila sinane na nthakame na ngua ovamwe na sim card sia simu ngua isu ina nthakame ni nosiwe ni kana ukunikiliwa kumanya kana nthakame isu ni ya Kitonga kiu na musungi wake. Riziki Cherono ula ni muka wa mututia ni wavikito kotini uwa Shanzu mwaini muthelu vala maofisa ma kwika ukunikili maneti si mwanya wa kumusiya indi ndanamba kusome wa ikwani ngilivotea Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Musea. Na muthiane kana chama cha kiuteti cha United Green Movement ni cha kanya serikali koti na ateti yulua kukuyesia unyuvani munene wa ngili ili na miongo ili na ili kiasi kana katiba ka mwaka wa ngili ili na 10 nikawete tenesa kana unyuvani wa ilotwa iwa matuku kenda mwini wa nyanya mwaka usu twendete chama kini cha wetakana takio konia koti nene sianza yulu wa undu o. There has been testing of waters or some unfortunate pronouncements by some Kenyan leaders who think that the rest of us are tenants in their vast estates, that the election should be postponed to help them carry out other activities. Sometimes even saying the president is too young to retire. Their stale and unfortunate joke has found its way to the African Court on Human and People's Rights, which through an advisory wants to give the African despots a carte blanche to postpone elections in their countries because of COVID-19 related issues. First, to the African Court on Human and People's Rights, their advisory should be more on how African governments should be moving to roll out mass vaccination against COVID-19. It is quite unfortunate that Article 1 of the Constitution of Kenya envisages sovereignty of the people, while what we are experiencing in this nation today is total impunity. The people have
the power to decide when elections are supposed to be held in this nation. And that has also been envisaged in the same constitution. And these elections ought to happen in August of 2022. So any communication or any sort of pushing by the political class on the postponement of the elections that ought to be done next year is total impunity. Faunivo na vikamuthia wa Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa mwanza na ndenasise ni saa mwanza ndatika miongo ili na itatu Mauvoo angita wimakwata mwendoni wa saa 1:30 sia wiyo na saa 3:30 sia utuko wina ke Faith Mackenzie wa Mutunga indi oyuni otia moko ni make DJ Biado wa kwito wa musi thini wa kilungu kimwanya ni chavya ngwatilo wendo Wednesday vala mwitha mwene ni amaundu mioko ni wendo na bathi sia mbenga ila sinetwe maundu ma wendo nyenitwe Erastus Kithuku anzo mondi kwendea lunch ya kwaila kwa oyu tiwanesa.